Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya koma bicara ki masalah amatengan ya de tunang ka dewa tasela lan na donasu dini maktonan ka urana ucata dini maktonan ka makaya donasu ni na dewa tasela sisa. Lalu ke Bupati Wascandere itu raga-raga pinagina termasuk nangi kokak pinami yang paling mepesi perluku ya. Balik pana bangi kokak budi notasnya sidi anak-anak umur 10 siraulah. Tania amat dengan napesi perluku malang karena anak 10 siraulah umur 6 minggu racun. Ini pakai tutur pengalatan. Walaupun sebenarnya romatingan tetap makanya sebab Denis pikui pelolona di siri ari di maculi kursi bawah di pengkaman ke balik aculi juga kebetulan ngero na bawa anak racun nambok nak racun ilat tu koro yang menjadi masalah pertanyaan niga ukar ngero sebab anak deni dan karena nak tak buka ya ruga Iyaro nanang ito pak benenge jadi na bagay-bagay nga sibana pak makatariya nga sibana waktu na pura nilo pak minuti yari sesa minuti yari jadi iya mananak ba angka mananana lari tari lau bulana pak tari din yari cede bayangkan pak makanya kalau ala tara cik di memang ini orang mati waktu jadi iya to miar dina jadi nak dirindu itu nala kalau asinnya masa mereka saya di ini kok dia boleh mak jama motor pas malas sudah sini mengira kata yolo na tapali pulau kanan narimati yesik na motor na naula upi bate tappa belum panili mak bani turun sakit na disu mangulur pengolor subhanallah yolo na yero buka pangkajian ni, terbayangkan di matangga mak kejumate makan deh pak ketuk bakadui majatuni di situ ni mengulur pengulur subhanallah. Jadi itu matingan ni pak malakasana narasi ka pengulur subhanahu wa taala. Dia ni risem mak kada mati maga kimatu kiga pas sabaran na kondotok ti mundu. Makanya alhamdulillah di tinur di situ kita di siti naji milu karamitas ibari pengulur subhanahu wa taala tungan ya tiung tapi mungkin ang kakit mulu-mulu itu matota di pasaran Jawa na po din po Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina sumabi ko kaya ilalan na ako rang inaramping ni po Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'alunaka anil di Muhammad iyo kumakutanay umma mo atak ni masalah na ang matingin ni palakbang kuliruhu min ambar rabbi yerro masalah na nyawai urusan na pong Allah Ta'ala wa ma'utitun min ilmin illa qalila di na wiring pong Allah Ta'ala perisang masalah na amating lang sa nga di na chikdi yan ay chikdi ibe si kanja na hindi ang kay tumo paipahang ito matong yung chikdi ibe makada iya kong kataw malasa yari galiwa ito na natuliliw o konron na lenga palak na natulilo ko tasisan ito na liyasi niya natuyasa pagsurat chede with majapuna murik kada tamalas suna ito pa makada pera madinci na ito natulalit na pandasalasa komitara-tara yun irita perkembangan awal di baroba iyan namo kung kataw malasa natulititilaw abyo manikuliw konron na manipi di pagkawan manipin pasukan. Sinna masa mani na sa paustas. Di naringi po ang latala presang adang kitin. Dewi bilang ipa siya ganigan na tang ukuy yawanay nga ito. Jadi biasa pihak. Tapi gawan ni kakak kurwas sa kinuli ni malumo. Di sa tukusik din kakak-ukuy. Untuk pasawin yawana sila sursalata. Rigo ang kana hadirin milawdong nito ang kayo mamuloy sa karatunod. Sinina susumabi ko kaya makarakan Dewi sebilang siya ganigan na taumati ko makanya aga na palatukan ni nabita aga na palatukan ni Panginoon subhanahu wa ta'ala tiga na sisalat ko na lang
Iya ko tori titi abion ni tahu ko liu konron na manipi ni pakawan. Aga manitajang iya ko matat dan yawana watan yawana kusina tu tahu ipala. Nakapatiran ni pulakon ni siya na puncin na politik tu si tati na tampu makudri. Salo dia sana di negara pakawan. Mo tahu masulat. Bisa tasiminggu meninalatan. Oh, ko ini ipahang si kanja na kung kawijan na mabila kung parna ikaribayame man ni makanya dapat kundi subidu sinampo pa sama rito dani do ta atau ambot aja takaray di maninatajag salay itu beri kada makarito jara pejo lisu butulina tajam mo sinina somabikon kadre mungkin tapaham tandra pascapurang na kumelo itemati de nagaga tandra mulina ia kumarica di cekon na tahu kumalat dan nila sama madang waktu manila dia tu naman dosa magai na bali memang kumalat ala parisya cik di masalah walaupun ilalawar sinina sama bikul hadire masalah amating Makaranya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sudi naja itu mak dampe-dampe medisi kun kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nabi pura palatukan dari bamadici sekaligus dari bawah pakariu dan insyaallah mencaji pasabaran sahabat na pasabaran nelulung ketan-ketan nagang itur libuk dia tanai tema cinampat na jadi ajak kalau pegu cinampat itu betul si dia tutung di negara gangkan ini itu tutung membina amat tinggi termasuk mapacap insyaallah disuruh lepas masih lepung Allah subhanahu wa ta'ala sini nasi semua bikon kadre justru nakaranya kita tanraiwi amau pakan natasik dia tau milu mati di talwi kaya itu ketau mi mati diri-diri tandai di talwetan nomor sini ida rasa jajabilu iya kong katau milu mati nama pusat muli drona tau iya masih nak pulih di pemanfaatan dan insyaallah almarhumnya jawari almarhumnya mungkin insyaallah mapusat pulih ya pusat kok dia tu nama di windu-windu pak itu magana rata-rata hampir rata-rata makunraya kumelu mati mapusat indro magai roja siwanina bawa na sebasa barakan na tampul wijan na masarulak di nayandi nululis ya kosak barak untuk itu makunri yang kedua ya kosak barak ya makunri 50 pa rakan sampajana ya arone cicem masikir di tampul na masarulak di sikir jadi izar rasa jajabinuhu ya kuma pusat milin rona tay kumelo imate pusat pamasi nomor 2 wasarafat ainahu ya kong katau melo mate na marica mo batu matana lapi-lapi kolerang we matana dito na mitapa de maga iya no tiyasa we mata pamasi mo pekko bateta palerang melo palerang paricaki batu matana ya kotanya pamasi marakut batu matana jadi kung katau may mate pak na marica mo batu matana apalagi kulera yang matana tau iya masih amat ini di naman di windu-windu nomor 3 waya bisa safatuhu iya kung katau milo mate na marahkumo timuna insyaallah suku sisi tu pak dicin na Allah Ta'ala tapi iya kung katau magalak mapaliliguri naman alidi naman sa naliman sa kwali jaritai ay sila marah itu mengenai ini. Asini nama sahabat kadang justru tilalang na tutulino tapay aga kewajiban tayo di naku amatnya ng ako. Itu kewajiban tayo di Pak Dimundina nomor sidi ia kumati kumotor tayarga di ambut tendok tamri dan lain sebagainya di cemil kanja-kanja na tupa salah sidin yang diwijan ng mobil mo ang kapak juyuk di si kanja-kanja no to kung kanak na anak ng puun sini naman sabi yang kadere nomor 2 ya kopure icemme iwalungi
ya pupura ni iwanu ni sempajangan ni, ya pupura ya sempajangan ilemak ni, ya pupura ilemak ilalau man assalam. Ilalau man assalam. Sini na susuma bikul kahadar justru memuari almarhum Jawari itari malampu sini na amalak madicin. Sebab digaga tu tahu digaga amalak dicin. Ya dampang sini na atas salan na malaikat ini tu digaga atas salan. Dampang. Isa ganayang iru onron na ri alam barsat tajaman na pasak bara ipak di mundrina nan jadi amalak malari sini na akarisoni betul turi iru ini. Sini na masarabing ka din piku charata mapede pak. Iya pedijing ikut makata. Apa mo beningi ang kawatata na lo tanamak kamu tatupun tasoy taringi indot taloli sulo tanamak roja siwani na di tulimpang. Carana apedijing itu. Itu carana pagkasingi manang ina sampagata. Iku makasini pedi palsini. Sebab itu video innama amwalukum wa auladukum fitnah situasinya keluar ramparan sebagai video percobaan. Jadi terpakai sini sumpahnya tungkap pur ki mas sampainya ilau dong yang salamakan maka. Jadi masalah surah Pak. Alhamdulillah arwah kita bayangkan iku makasamangi arwah uluri min laudong ini ya. 8 kali 5 40. Jadi ko 40 mi dosa denek gampang na mate na sebab biasa to mati ni pa angka dosa ipak dimundrin na pertama. Jadi ko 40 mi sia semiti ko pergi masuk pajak lepat ni. Itulah rahasia. Najajak kena kamal lapar makare de nagag agan na jadi mati ga di palitam ni. Litik umrom itu iya matewe lan roliwi tapi iya nyawe dinum kanama dia nawarkan di pemapung Allah subhanahu wa ta'ala inappa kama pimatul lino na pancaji kipemang inappa na pasirun usinyawata lan roli perigo kana lengi encigi makanya alladzina iza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikonakan kici di patuba musibah sari kommangi marippa ipahange boleh kiri komentar ta'ala na tulisu komentar nah iya pak iya daripada iya ripat na tukumiluyana iya ripat na bicara wili bicara yang alilai dari mukarimbo mati mo kita makanya ia dulu ia pun kata tulis jama-jama-jamalin waktu sudah pada tak payah dibuat mati mau tu kami makai ia lorang ni pajak namun lebih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya sekanja-kanja na itu mana nabi ta pahala na ia maka dahi mati mau tu kami pak maka tahu ngai kata nak lupa mati kan nomor 2 si kasih kanja na ipahal maka dahi di bawah mati orang parah. Jadi siti mati mau tabu. Nomor 2 dini bawah mati orang parah. Iya ko dini bawah mati. Ko di bicara ya palolongan nilai dulu. Cara nama palolongan ini itu takut kasih salat temalak tak perlu mili palang. Yang kedua di sepalalu ke pesantren ini kumsi mai galan sini nalan na puri pong Allah subhanahu wa ta'ala kukir ya parulongan idi mana na titi pak dia jadi di bawah mikir bawah lah di gaga no lawan ni ko make ko lah mikir bawah ni di gaga kaya balu kro ini mana gaga maka Ramadan ni dapat sedih Allah subhanahu sini na semua itu aga katana na tumatasya kung katawate sari kummangi ipa suku-sukuran ipa masih pulih Allah subhanahu wa ta'ala na sebab dikit gaga termema dikit gaga termasara iya kuicuba kiksa dan inawa pulih Allah subhanahu wa ta'ala sari kummangi aja na tumakabeng ilalan na musibay iya makanya kusipa rin ngarang-ngarang sari kummangi
Kumacap pogok decing, macap mati decing. Sini nasi sama bikat. Nomor telu si matai si kanja na ipa makde 2 meter kali di sitanya yung dili. Agak kata sari komang mati ni tu motor ta mati tu ni bapak tak. Mati tu ni tu bapak tak ajak talagai berampang. Atur isi bau berici. Amo makanjak ko tamegat tatamo tatacik kamu pun lepak barakah. Manjadi amalak malari resesena caruk biniti ukwidi insyaallah masanah pinati tepati tur libut ini daripada mega nadi nak barakah ukumo pilih nuna society ukos seribu rida pumalata dengan cigiban sini na sesama lagi pun kehadiran justru deki gagal sama dengan cara tanah puluh mana ukupit dalam napulu Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nasi sama lebih kongkadre. Justru ilaran na tutun lino temakarakanang diki gagal tertasala ipu sifat tak kalupae. Dan jelas ajak lalu fitnah kemili arga siwan na pumana. Jadi tu sifat upah tu sifat mana. Tapi alhamdulillah bukti budaya Pak Ansewak malapan di agama ini apalagi kumakanja ni matwi at batirin na agama na tahu ya alhamdulillah makanya iya apalo matasya makalat da ito bicara apa Ustaz di kuyilin di kita magkutana alutan na tahu nilisyu puli alam mo barsa makita man nama kamanana sa sabita cerita yang nang ada kuya ko masalah ini ay takita man nakaramagi ako na minubukti no? Di na pada ko sumpar wagi ako tanan makadamaga sa parang komunisya kunali akalang tuloy ko di iya kay guru aja laro kina ka makita na kareng-kareng gataw po pa mimukti lang latupi matu tapi ya ko po nga la taala po na nabita palatukan na dita matapa amo taw matiwi ang kamadida ipawaluna malaikat ang kemak bicara tak pengacari kita di dalam musirin kita. Channel tu dia tak ada kuasa. Alhamdulillah pun ikut ya itu sahaja. Channel. Macamno ada ipoda kututumu kutu manusia. Nanti tu dia dalam gereja mana kena masuk tanya tu si tujuannya kan. Yang paling rangi pak tanya si tujuannya. Apa benengnya si tujuan namo tak tersanggup dari tujuan mana tapi tanya si tujuan macam no ada tipe ada ketemu dalam muka tapi ya komo micun na tadi turun le mamma ikomelo imate melo ji pasti na tia digaga andalan melo makacuk digaga kendo toko melo me masalah kendo ko melo makanya icau rembenan di alewi waktu dia pada dati di waktu lepas sakit jauh krisisina tahu mabubi. Asin na masalah mereka deh. Narima kono nar mumpun na pintar ngamo pi pengalatan su. Jadi tiga gemising makara tenbiji mundur pak kan. Yang jelas ajak terang daftar tunggu mana kenapa kilosan dijali mana kan daftar tunggu ini. Tunggu ini. Ya sama kada agami beda na daftar tunggu lomak kaya komen di nomor penilawak kalau dulu tidak ingin tapi ya tulisan nabi di nomor penilawak akhirat masih makin nama selang apa ya pak dia pun kata makara di tahu mati timun nai makai di dulu nak pada tukang pengalatan apa gelar nak kurang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sidungan na amatigong italada ay mulisiri mo kita rati fa innahu mulaqiku di terliwan siri. Magi me way suruti nomor siki iya lino anyani magkampot. Jadi gusti lisu kilo kampot. Jadi itu kampot apa ini sidungan na kisuruga. Jadi ya komelo ki makanja lisuri kampot tadi tak pusa kanja lalang ita ora. Kalau ibarat na perintah pengandatan nomor sini
As-sabru ala ta'atah, sabara kipugul pasurun na puralatan. Kapaya ko kanya sa barake pa, kimagpagdo ka pa. Yan ang yun. Yung ko kanya sa barake pa, kimagulong puralatan. Apa mega mo, kaya kita tahu. Tuli na lang niya, malang yan mo bro, isa diwan ng katok, bataw ka, kapitera ka, mali di na sa ba. Napugog mo niya, nakita niya, sabru ala ta'atah. Nomor 2, sabru ala nasiyati. Sabara ki mope kumichi na ilo tamope ko tachinay na ipanan nano na tepo Allah subhanahu wa ta'ala na pisangkan ni nabita aja lalo na kanakamichi. Nomor 3, asabru ala musibati. Sabara ki tarimi pagcubaan po ng Allah. Magi ni yorong sabara na saray ni nawa to kunjubati. Ini pada kumasan nami pinagdingin ya disuruh itu. Makanya makanya kita sabru liftahul faraj yaitu sabar kan tona-tonangan na dicing itu isu raga-raga itu dari itu raga-raga itu ya kumakanya na sabar katakan na dicing asyukru ismatum milik natin ya syukru kan ipakpera na dicing sini na sumabikon kaya dire karena puno mana almarhumnya insyaallah dari mama itu dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ipatukum nanti disuruh pada toha ipatuk perkamanannya insyaallah iko angkana liwat kanjaknya liwat wangi sini nasyurah itu makanya kita dia suruh itu natelak agama ka inawanaway makanama karusanana korapa pidi inawanaway pidi inakwa pidi inawanaway itu suruga pidi di baca pare itu tanawanaway maka nuli ka panuku suruga makonya di dia suruga na pancaj pengalatala digata mulut terapide para nyaman nama setek asini nama sama bekere namun ilan na tutulong ilo tapaya. Dapat tukang ipong alata. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kul ya ibadilladina amanu. Muhammad palatukan atakku umat Muhammad. Innal ardi wasiatan. Ia linong pamanari di guangkan sisilengan. Jadi itu dilupa sisilek dinuwat ditubati tan. Di guangkana siaga eganda rahasia. Nomor sidi narahasia kami pengala ta'ala sunnata sarikun mengitubak malun. Nomor 2 narahasia kami pengala ta'ala dalikta sarikun mengajak natumak kuti. Nomor 3 narahasia kami pengala ta'ala toto turaya si janji si bapengala ta'ala. Kita paham apa ya toto turaya si janji. Agaknya paling isi contoh. Nilo nuti janji. Pasialan yawana kubun materi karena patampuna ditampuna di nalin akalang makadawe sipat tiba-tiba. Ngopik kubati kami ukur kita tidak. Sidat pi meroni makin rena. Tati we sidat pi nawat di manci ngopik kubati kita. Magi ada jasiwan na pungala. Kung inapatan ko ni pungala ta'ala ko na, arwaku tumatu masih surang, di na pada mana tapamu, walaupun citi indo cilan. Muntarima moga ko makanja idem nadimu makanja idem. Umpamanya. Ia ko itarima isahidan na, itarima po na sabak ido ide. Ia ko de na tarima itay papituto na pungala ta'ala ko na nawatan na indo na duwami. Ia kode na matitelampatan di panabalik naman. Jadi kung ang lantar ini pilih kuruntu sebabmu menyamang kuadera daripada kuku malampi sungatmu muballa ilalan na tutunan yo. Rahasia apa? Kede dia tumatu iko siya kasila sulamu tu bagaimana kan? Iko siti na jadi mutarima moga. Ya kode ini itarima mana? Antakulu yaumal qiyamah bisa biwele tasirmut. Jadi itu Pak Kulino ini masak. Mau boleh ki pare-pare kutumita kaboro magada.
Kulike ki jaro na kada kone Andre mo tapi makare ati tak kabur kamu bagi so itu dia makan yes. Antakulu yaumal qiyamah usabi po ngadi ko surimundi jadi pada saat itu ada surimundi. Makanya kalau kita kesasing surimundi ikut tama ki mogoro-goro ko tusambing ita tapate ko tajan alia tajan lo. Ini makal itu sambing. Indo ko medo. Ya ko tapendre kan ipa jagur aleta ko cambing iya tutung kawajojo takut. Itu lantakulu yaumal qiyamah. Jadi dia itu namang kimakutan alakda. Malaikat iman tu siwa pengalata kuahir. Maka ini meneto tapak parat tu sifat. Karena apa? Antakulu yaumal qiyamah. Bisa dia syurga. Bukti pengadilan dulu Pak. Maka di komat temak bicara. Di mau pelepak kuliah makan mungkin. Tapi kupangnya Rabbul Jalil. Digagai yasak. Bucik dimu. Kecuali. Hukum Allah Ta'ala memasuki. Masuki pasabar mbak. Saya itu berdoa nih Pak Tangguh. Makanya di si kanjak-kanjak nanti dua diri kadang itu Allah Ta'ala di belakang kesini memang nomor sidi inna rahmati taglibi nedari. Ada dokternya tiapi tamakwa lima susah. Dia barakan ipai dia pikir makwa lima susah. Magina dia pikir makwa lima susah. Ia pancaji ko, ia kembali punya waktu, ia tetap dengan diri ko. Dia pikir makwa lima susah kusundi. Tapi ia ko makwa lima toni, wali tutui ko, lau saya ko, ngadema di tutui biar dewi, iko matotu, tei lalam matuci. Kesempatan pakai mau tu digatan nak terima pengawas bahagia penting mapakti. Nomor 2 anain nak bom nak abdi bi. Tidak piro ke ya tu ya tergali ke peliti tak mata. Betul Pak kunahan baik. Dah. Ustaz, siapa yang unrok ke Suri Menteri? Maka kita nangkan ada perlu isen dah kedua ni. Agar aku suruh ke si bahkan yang suruh kan. Nak karakter kena suruh kan apa ya? Ikut pong karakter ya no. Nak karak kendro ya dah kedua ni masih mega. Itu. Tapi mata mati cari. Kendro nasal ya bakti bumbu. Ia tu bicara Pak Don. Nah ia bicara. Jadi karena tahu dulu tak tidak pengalatan macam. Nak dulu kan. Sina semua dikongkar dari mungkin biar kapang ada dasi pengarama kepada waktu itu bodoh mana nampak barakat Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurang mengulimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.